Oke, selamat datang di channel Alien Danger dan kali ini saya mau mengerjakan skripsi. Jadi bukan bermain game, Rapa. Nah, itu yang mau saya kerjakan, Rapa. Kali ini tidak bermain game. Apakah Anda tidak sekolah, Rapa? Jam berapa nih? 10.42 atau sudah bulikan? Moderator Rapana. Sip, mantap. Sudah. Sendat-sendat ya kan ini. Internetnya nih tidak bersahabat. Mana contohnya mana nih? Jadi saya ngerjakan skripsi itu harus ada contohnya, bro. Looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Nah, thought you said what we had was sacred. All lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this. So don't try, 'cause this time you crossed the line. Oke. Ini sudah saya buat. Ini Uniska ya, saya aktifkan dulu. Nah, ini saya mau membuat 3 dimensi daripada gedung-gedung yang ada di Uniska. Nah, sekarang saya lagi membuat panjat tebing yang ada di Uniska. Jadi yang lainnya saya sembunyikan dulu agar tidak mengganggu pada saat proses pembuatan seperti itu.
tadi gambarnya agar pokok. Oh iya, salah tadi. Belum diedit. Edit mode. Save. Oke. Mode. Save. Nice. Sekarang yang ini lagi. Udah sama kah? Kayaknya sih sudah. Sekarang yang ini, oh yang ini lagi. Ctrl Shift D. Terus, oh salah. Objek mode dulu, Shift D. Samakan saja dengan ini sampai sini ya. Oke. Ini akhir bulan ya, berarti sudah FYP nih. Sudah FYP belum? Kadang brengsek si IndiHome nih. IndiHome. It's hard for me to let go. Lihat penggunaan. Nah, 1 sampai 458 GB, gila. Nyata FYP bro. Kalau kelihatan 458 GB. Mau kita ganti jadi kayak ini gitu. Ini I needed a sign. This is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. lihat penggunaan. Finally healing from you. Kelihatan nggak? Empat lima delapan tuh. 458. Jadi dia nggak sanggup memang, brengsek ini. Biarlah kita habiskan internetnya. Jadi ya sendat-sendat, biarin lah, kita habisin aja. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign and this is a sign that I'm healing. Edit mode kita copy, yaitu kita pindahkan sisi kirinya.
kita hanya menggunakan perasaan ya. Jajar lagi. Gini aja deh. Oke, sip. Objek mode lagi, kemudian ini kita pindahkan ke bawah. Oh, belum di copy ternyata. Sip D. Nah, ke bawah agar jadi X. Ini kayaknya cukup. Oke. Oh, mati kipas anginnya. Kipas panas. Copy yang ini. Gitu. Mode. Kita kembalikan. Nice. Terus yang ini lagi, itu bukan ya. Nah, sudah jadi. Nah, tinggal yang sebelah sini lagi. Oke deh. D. Oke. Untuk edit mode kita turunkan. Bukan sisi itu ya. Turunkan sampai ke sini. Oke, nice. Setelah itu kita copy lagi objek mode D. Sekarang kita turunkan sisi sebelah sini. Bawah. Nice. Tambah lagi objek mode. Save. Edit mode. Plus. Nah. Bawahkan. Sampai sini cukup. Keputusan ditarik. Kenapa ditarik terus? Sudah. Berarti yang satunya ini copy, terus kita tarik ujungnya ke bawah, di sekitar sini. Atas lagi. Biar jadi X. Walaupun sebenarnya tidak rata ini ya. Ya biarlah. Sudah. Edge object mode. Shift D. Edit. Nah, kita ke bawahkan ke sini. Selanjutnya ini lagi D. Salah ketik, oh gitu. Oh, bisa ditarik lah ke bawah. Nah, sini kira-kira. Kita pakai kira-kira aja nih.
atas, yang ini sip deh, bawah, nice. Nah, kira-kira towernya seperti ini. Yang mau saya buat tuh kayak gini nih. Nah, selanjutnya kita buat anunya lagi. Kita buat banyak sekali ya. Kita buat collection aja deh. Collection new. Ini tiang. Buat semuanya biar lebih rapi. Tiang. Loh. Semuanya aja, bro. Oh, sudah. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita buat di sini. Add mesh cube. Samakan saja dulu. Nah, sekarang kita kempiskan dia. Wah, edit mode udah. Kira-kira segini. Nah, sekarang tebalnya. Tebalnya kayaknya segini cukup. Oke. Setelah itu atasnya tingginya segini. Oh yeah. Oh, atau ini Are we talking about losing control? benar I'm gonna aja. show you how we lose control, baby. Oke, tingginya Watch this. Look, look. gini aja. Watch the way I Sementara start up. seperti I've itu. been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting contemplate. Berarti And perlu of course kita it says my name if you wondering. To berikan let you know it's potongan-potongan finna nih. blow. Always win and check the scope. I'm bukan only kontrol. losing control. Oh. Tapi apa ya ketiknya? Kontrol Shift R. Kontrol R. Oh, kontrol R. Kita ubah patahannya segini kayaknya cukup. Setelah itu Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. kurang ya, tambah lagi. Oh, kayak ini aja dah. Mantap. Ininya kita tambahkan lagi juga. Oh, you Berarti tell ketinggian me nih. stories. You
you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Objek mode Yeah, high school was gimana nih hard. kira-kira? You Oke kan? fight with my mom. Oke deh. I'd fall asleep to the Sekarang screaming kita sound machine always kita speaking, berikan left emotional scars. sambungan Now I'm mode 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 tinggi years. aja deh. Objek And now that mode you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. mode ini kita mundurkan. Mantap. Objek mode ini buat tembus lagi juga. Mundur. Nah, mantap. Oke, sekarang kita sip. Masih ada mode objek mode. Kita mundurkan ke belakang sini. Sip. Kok nah gini kan? Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kita tambahkan karena ini gedung C ya. Gedung C ada ininya. Rotate Z. Nah, for dia. R bukan RY. That's more like it. Tapi kenapa Anda pengkor, Pak? Edit mode. Nah, ini kita perbaiki. Kok dia kayak gitu? Lo kok gitu, Pak? Aduh. Kita buat objek baru aja deh. Kayak gini. Kita buat objek baru. Add mesh cube. Oke. Mundurkan. Tuh, di bawah sana. Kecil dia. Edit mode. Nah, cukup. Nice. Sekarang ini tenggelam nih si gedung nih. Paksa kita begini kan.
dalam, kita angkat. Nah, muncul udah dia. Jadi ini ceritanya pot. Nah, kayak gini. Ada jalan kah rasanya? Oh, ada jalan, di sebelah sana aja nanti. Nice. Sekarang kita buat di sini ada ke dalam dikit, insert di seperti ini. Setelah itu nice. Nah, ini pot pohon, tapi kayaknya pohonnya tidak saya buat. Nah, rumit. Nice. Sekarang mungkin kita copy saja, bisa nggak? Nah, sebelah sini. Alhamdulillah. Di sini nggak usah panjang lah. Bukan scope mode bro, edit mode aja. Ini nih. Ini kalau udah dibentuk tuh dari awal lagi deh. Oh, nyambung. Oh, enggak. Udah kita bikin dari awal aja. Cube, nice. Edit mode. Ini cukup. Oke, nah agak di bawah sih. Nah, kita ratakan dengan yang ada. Nah, ini biar jalan orang, biar orang bisa lalu lalang di sini. Setelah itu kita perpanjang. Kayak hujung. Nice. Nah, baru kita berikan ke dalam. Nice. Nah, tapi di sini saya lupa nih. Kita buka dulu deh semuanya. Nah, saya lupa. Oh, cepet banget Anda ya. Nah, saya lupa di sini tuh ada apa aja nih. Kalau nggak salah di sini sekre aja. Gimana yang buatnya? Oke, pertama mungkin copy yang ini nih di home. Nah, di sini, nah itu kita rotate. Kalau nggak salah sih gini. Gitu kan? Nah, udah di sini ada tangga tapi males saya buat, karena kita kan ngelihat objek 3 dimensinya nanti kayak gini. Nah, set. Oh, kok terbang ini?
asli terbang. Cok, kok Anda terbang, Cok? Nice. Oke, mungkin kita berikan di sini sekre ya. Saya lupa lagi sekrenya gimana. Mungkin rumah-rumah aja deh. Kita berikan di gedung sebenarnya di sini nih. Tapi apakah beda tingginya? Pak juga sih. Dulu deh. Itu kita berikan sekre ya. Add salah hadap, tunggu dulu ya. Kita memperbaiki ini dulu. Nah, Anda kayaknya salah hadap tuh. Nah, kayaknya kayak gini juga. Nice. Kiri corner. Setelah itu di sini ada sekre aja deh. Lapangannya gimana deh? Oh, nanti aja kita satu persatu deh. Oke, ini internetnya mulai stabil. Boleh deh kita naikin jadi 3000. Nah, play. Bagaimana? Oke, nice. Ini terlalu besar. Kecil. Kayaknya sepetak kayak gini aja deh si sekre ini. Kita buat di sini aja deh. Gedung D2, biarin namanya itu. Terus apa ya? Supaya bagus. Oke, kita buat edit mode. Kita buat pintu aja deh di sini. Wah, jadi kita pakai Ctrl R, Ctrl F2. Nah, kita buat pintunya. Set. Nice. Sekarang kita buat mungkin jendela. Nah, sama kita buat insert, baru kita enter ke dalam extrude. Nah, dan untuk membuat pintunya langsung kita extrude aja ke dalam. Nah, ini cukup deh kalau kayak gitu aja. Gini aja deh, sekre. Kemudian kita buat atapnya.
Atau pakai tadi di mana, bro? Ini masuk di gedung B kah? Oh, masuk di gedung B. Gedung D. Nah, gedung B terus Anda. Oh iya, kita perlu atap. Add mesh plane. Saya buat atap gini aja dulu. Mungkin kita samakan lagi ukurannya. Edit mode, garis. Wah, tuh kita pakai segitiga ya, biar lebih asik. Udah kita coba pakai segitiga deh. Terus ini kita hapus. Oke. Add mesh cube. Nah, kecilkan. Nah, begini. Di atas ini hapus, kita edit mode. Nah, ini yang asik nih. Pertama kita rotate aja mungkin dulu. X, rotate Y. Bukan juga, oh rotate Y. RZ. Begitu kan? Mode update mode, kita perbesar. Lu nggak usah di rotate deh, ASW lah lu. Nah, gini aja deh. Setelah itu ini kita mainnya per titik, kita suruh ke dalam. Kurang tengah. Nah, bagus deh kalau shit. Oh salah, bodoh kok caranya kayak gini dah. Oh ya, ada cara yang lebih mudah lagi. Terus dulu kita add mesh cube. Ataskan dulu. Nice. Besarnya kayak gini cukup. Nah, setelah itu kita edit mode. Ini kita kecilkan aja dengan size. Tidak kepikiran. ASW lah. Bodoh berarti kan. Kita perutkan aja. Sudah kayak orang bodoh berarti tadi. Ya Allah. Nah, terus biasanya di depan sekre itu ada pelang nama. Kita buat supaya berdiri dulu. R90. Oh begini. RZ.
kita perkecil dia biar seperti ukuran normal. Oh, bawahnya aja. Nah, ini pelang nama. Udah, kita pasang aja deh. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall Terlalu and gede ya. found a way to reconcile cause in my Nggak heart it's kelihatan not anjing. worthwhile. Mana tadi? It's a bloody battlefield where sun go down, others heal. In the Oh, mungkin end it's kita all the same. ubah dia All you can do is play the game. seperti ini. Do we say Nah, goodbye? Refuse to question why. oh juga warnanya nanti kita ubah agar kelihatan. Miring ya? Kenapa nih mati nih? Iya, saya masih menonton. Kayaknya oke. Oke deh. Objek mode. Nah, kita susun aja lagi. Sebenarnya di sini ada pendopo sih. Atau kita buat pendopo? Nanti dulu lah, kita buat sekre aja dulu. Nah, kita atur lagi biar asik. Terbang Anda ya? Stres dia mau terbang. Nice. Nice. Atau kita buat pendopo dulu ya. Bagaimana bro? Oke, dapat gambarannya. Pertama kita buat view biasa, setelah itu kita edit biar nampak tipis. Biar dia besar seperti ini, tipiskan lagi. Nah, itu objek mode. Nah, biar dia besar kayak gini, oke aja. Gak majuan. Nah, biar di sini tempat lalu lalang. Nah, pendopo tinggi lagi. Jadi di sini tiangnya. Kita buat yang sesimpel mungkin aja deh. Sini nanti atau kita buat dulu ya. Kita buat dulu deh. Plain aja. Ini lapangan itu arahnya kemana ya? Ini kayaknya kita perlu menonton video Niska dulu bro. Kita perlu referensi untuk melihat profil Uniska lah. Ada yang NgeSkripSweet. Siapa nih?
Nice, kita like. Profil Uniska. Profil Uniska penjelasan. Semoga di sini ada And innovation are integrated in humanity through its long story since 1981. konten. Iya Pak, iya. Saya mau lihat gedung-gedungnya aja Pak. Private university Nah, ini ada apa aja nih? in South Kalimantan, Astagfirullah. considered as the Nah, ini seharusnya di bagian dalam mah gini, tapi oldest males. and the largest private university in South. Arah mana nih? Masa saya buat tempat parkir? Berarti kita buat di sini, ke arah sini aja. Oke, sementara kita buat seperti itu dulu. South Kalimantan. It has been through a substantial change for more than a century. Yes. And faculties with Oke. Nice. Masjid. pharmacy, Saya Dr. Insinyur Gusti. Mudah-mudahan open scope, Ya Bang. Oke deh. Ini tidak memberikan penjelasan tadi ya. Kita buat sembarang aja lah. Oh, berarti panjang ke sini. Nah. Nice. Oke, cukup deh begini. Aduh, internet nih mulai lagi nih. $2.500 Fly. Nah, sementara lapangannya seperti itu aja dulu. Ada deskripsi permasalahannya ini. Maksudnya deskripsi permasalahannya. Tunggu dulu ya Mas. Bang, boleh kalau minta deskripsi permasalahannya ini. Oh, permasalahan intinya untuk apalah permasalahannya deskripsi permasalahannya fungsi yang begini, fungsi aplikasinya, fungsi inti aplikasinya untuk menjadi pengingat batas waktu usia pensiun, pengingat batas waktu usia pensiun, kenaikan gaji dan kenaikan pangkat. Itu kan maksudnya ya, mungkin itulah. Balas aja dulu. Oke, lanjut.
sampai membuat pendopo. Nanti kita buat pilar lagi. Objek. Kita buat mungkin dari cube aja deh. Edit mode, kecil, pilar. Kayaknya cukup deh ini. Nice. Sekarang kita objek mode, kita pindahkan dulu. Ini kita tambah sebelum sambil nih, biar lebih lebar. Tingginya. Oke. Sekarang kita buat dia ke pinggir. Ke dalam. Nah, kayak gini deh, biar ada titiknya. Copy lagi. Pindah ke sini. Mantap. Astagfirullah. Cukup. Nice. Kita buat oh, hujan bro. Makin lambat ini internet berarti. Ini kita letakkan di atas ya. Perbesar aja. Nice. Kita buat seperti tadi, edit. Ini kita perkecil. Berarti kita tinggi lagi. Nah, edit mode, perkecil. Nice kah? Nice. Sekarang seperti pendopo pada umumnya, kita berikan ini di sini. Kita berarti add lagi cube. Sekarang kita berikan lah, kok gabung? Jangan gabung bro.
gabung tadi bro. We were on the run, rocking around the Cukup clock. dong. Now all we need is right here in front of us. In front of us. Iya jadi masih So terlalu can besar ya. we just slow Terlalu besar ya. only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. So you and I are safe and Nah kayaknya gitu. Nice. Udah terlalu kecil. Nggak bagus. Aktif mode. Oke, kita buat apa ya pintunya di sini. Edit mode. Pintunya di sini aja biarin. Oke, nice. Kita copy. Yang ini copy. Oh, edit mode. Sebelum itu reset Won't you take me mode. home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Kayaknya pintunya cukup deh segitu. Nice. Castle in the sky. Castle in the sky. Hmm. Kita rotate X, Won't you take me home? bukan X, rotate Y. I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. Nice. Untuk merah ya. S apa tadi S Y. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. R We X. can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Kok miring ya? Castle in the sky. Enggak juga. Y. Won't you take Harusnya si R Y bro. R Y. Ah. Bukan Anda. R Y. Nah. Nice. Anda ke depan ya. Nice. Sekarang kita pendekkan dia. Nice. Nice. every time we say goodbye? They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show.
Oh, nice. You say you will, but then you don't. Tapi That's how it goes. betul. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. Belakang. I just wanna be happy, happy tonight. Nah, sekarang kita perpanjang dia ke ujung. Happier tonight. Oh, agak miring ya. Nah, set. Kita miringkan gitu. Oh, Kept me bukan. waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a, Ininya aja yang kita pindah. But every time we say goodbye, Nah, we all know udah. that it's a lie. Now I'm all alone, Sekarang 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning Ted, off my mind so I get X, by. bukan. I just F, wanna be Z. happy, Nah, happy tonight. Happier tonight. Happier tonight. Kept me waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, nice. Sekarang kita perbaiki all know sedikit. that it's a lie. Kita masuk ke dalam. I just wanna be happy. Nice. Oke, kita copy. Shift D. I lost my best friend to 23. She left her Udah kesini, body bro. and hovered above me. I saw no shadow. I looked around. Udah, nice. Searched every building. Nah, untuk memanis kasai kita berikan tanda silang. Objek mode udah sip. Sip. Kita edit. Nah, ke bawah. Nice. Mode. Set. Back. Edit yang ini kita bawahkan. Kita masuk sedikit. Nice. Sekarang sini. D. Nice. Kita pindah. Bukan Anda. Nah, ke bawah. Masukkan sedikit. Nice. Shift mode. Shift D. Sekarang bagian sini yang kita ini dalam. Add custom ke bawah. Nice. Sekarang para orang-orang ini biar bagus. Apakah kita tapi nggak ada yang ngeliat juga kalau sedekat ini. Udah biarin. Kita edit mode. Begini aja. Gono aja. Nice, sudah dua itu. Edit mode. Easy fix. Oke.
udah nice. Nice kah? Nice dong. Tapi mereka ini terlalu banyak. Mungkin bisa kita sembunyikan di gedung siapa namanya? Gazebo. Gedung lagi. Nah, sekarang kita copy paste yang I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to live my way. agak panjang ya. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. I'm not a bother. Let me be myself. I'm not a bother. Let me be myself. Let me be myself. kayaknya udah sih. Let me be myself. Let me be myself. I'm not a bother. Sini ada lapangan lagi kah? Lupa bro. Kira-kira ada yang video kah? Uniska, Universitas Islam Kalimantan. Universitas Islam Kalimantan. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a Lihat good nih punya. time wherever you're with me. Let's take it. Siapa tahu kita bisa melihat gambaran. You ask me how I got here, 'cause you don't know how.
Batur. We both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow. Ya, makasih ya Mas. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down. 2000 yang nonton, anjay. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Nah ini Pak, ini 800 ya, tadi 2000, what the hell. I mean, hell. Musik sistem Kalimantan yang makarsap lahir atas gagasan para tokoh-tokoh agama. I know I'm not easy. I try to out your Fakultas mind. Teknologi And STEM there are days I hate you, but baby, you're still Oh nice. mine. keluar dong. Who are you? Have the best times, no matter Nah, what we do. And even when we don't, there's nobody alright in your shoes. Let's take it slow. Where you go, I go nah too. ini ada galon, bukan galon sih namanya apa? Bottom, I'm going down with you. Let's take it Pemekaran pada fakultas dengan S1 program studi teknik mesin tetap berada di bawah naungan fakultas teknik beserta tenaga Oh di belakang sini ada gedung lagi, kotak-kotak-kotak. Oke, nice. industri Let's take it slow. dan teknik informatika Iya iya. di bawah naungan You know you'll have a Tapi ini lagi menunjukkan Let's sebagai take it referensi. slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You Jadi know tadi you'll have a good setelah time dilihat-lihat, wherever you're with me. ternyata ini maju lagi segini. Take down and emotions feel like I never did before. Karena di sini ada dua gedung, biasanya dikosongin berjalan. Nah, ini ada dua gedung kecil. Seperti ini mungkin kita copy aja dari yang ini. Oh, tangan deh. Buat aja dah. Gedungnya gedung biasa aja. Gedung pabrik gitu. Nice. Nice. Gedung apa nggak tahu juga. Model ini S edit mode. Gedung A kita sembunyikan dulu. Nah, begini aja gitu lah. Di sini ada lagi nih gedung. Tadi kita copy aja dulu.
colorblind. I know it's we're here, they took us somewhere. So what they say we're falling out of line. They don't know the two of us are colorblind. Yeah. I don't wanna fight anymore. Just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my speed. My knees are drenching in the blood I spill just to get in. When I look around me, Bagaimana cara kita menggambar di sini? up in flames, my lonely way. Atau kita lapangan basket merah. Cari aja gambar dari atas. Nah, When I look around me, everything I had went up in red flames. basket, Lonely way. basket lapangan tuh apa yuk? Lapangan park. Apa lapangan park anjing? Lapangan basket. Never pray to God Lapangan itu apa? anymore. I'd rather no one hurt me. Ya kita warnai warna merah aja lah. Waited for you to come and drown all my My knees are drenching in the blood I spill just to get in. When Ini karena warnanya ya gimana warnanya? Dari Google. Niska. Nah, oh, kotak-kotaknya random banget. Kita buka open image in a new tab. Nah. Oke, sekarang kita buat garis berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Ini yang penting Ctrl R. Agak bisa. Oh, edit mode dulu. Edit mode. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the morning. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, Ada 6. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
mewarnai. Istirahat dulu. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja dulu. Terima kasih sudah menemani saya mengerjakan skripsi. Bye bye.